دیار دما تخوش به یعنی راستی جم خوازن از بکن دوی گرما هانده دوی کلا گرما هانده ایدی روشال بازارن باجارن روجاوای کردستان سارن مروف دکاره بسپیره چه صدمان یعنی صدمین سرکت چنن خلق چد بیشن بازرگان جالی خواه چد بیشن کرم بک بله آراس شخوطه جنها گو راستی به کلگر ما هاوینه دا اف چه مثلا چه ماوله لبو تفگرم ملا زیده لسیوکی تنه هر کس زانش بر کهربا زیده پیدا نابه به کلگر ما هاوینه دا ایرو حرارت خود 48 ده لباجار هم دیره که گرگل اگرو میلان و چلاقه همو باجار و جبهه کردستان حرارت سر 45 رای لو ما دوی کلگر ما هاوینه دوی بلند بونا پلین حرارت دا کهربا زیده پیدا نابه و آب زیده پیدا نابه هری ترکه کهربا آراس کهربا گشتی راستی 24 ساعتان دا هری زیده بلا 6 ساعتان وره دوی کلگر ما هاوینه دا 24 ساعت دا 6 ساعت کهربا و تیرا چبکی و تیرا چنکی اول عالیه کی عالی دن آراس یعنی راستی کلوپل بیس روبر هاتنه بها کرن ته هر تشتی بگره ته سبزان ته بگره ته جلو برگان ته بگره ته گوشت ته بگره ته چه بگره راستی سویک لو تفگرم ملت زیده لسوک تنه و برگی لپاش میجی دیار آراس شما کس نای سوک ملت بجه کلوپل بها بونه لو تفگرم ملت بر ویه که زیده لسوک پیدا نابه اب یک یا دوامین مش مگوته تا آراس که هربه زیده پیدا نابه هم خودی محلات بگازنن هم گل بگازنن بجه دنیا گرمه هم نکارن نه دکان خدا بحملین نه مال خدا بحملین مگوته تا حرارت خود سر 45 ده و دوی کلا گرمه هاوینی دا زیده که هربه جی پیدا نابه شو که هربه زیده پیدا نابه آراس و گاوا پیدا دبجی کارتن که هربه بلندن یعنی سعر و گلکی بلندن لو ما گلن منطقه بگازنن آراس تا گو ایرو منج بازار دیری که برای خدا بازار گرگل اگه تفرق جدایی تنه آراس هر روش او روشه هر حمو بازار و حمو سوق به هفدو و گریداین یعنی تو آتش کارم بجمته تفرق جدایی دنابرا دیری که گرگل اگه رو میلان چلاقه قامش رو حسه که درباسی عمودی داتنه حمو بازار و جوای کردستان هر روش اب بهابونا بسرو بره هر روش يعني كهرباء زياده پیدا نبا آراس بالحوال الان مال آلیکار ببراسیجی آراس يعني انها اف چند روزه گوش زياده بها بويه گوش يعني بري انها بري هفتيه کی سعر گوش 22000 سوریه کیلو ده تا فروتن لانها ایرو حال حاضر ب 49000 سوری ته فروتن از بري خابدن و محلاتان ناز بكم چما گوشت دوی دمه ده بها بويه بالحوال الان اگر من آلیکار بري زمات باش به اما سپاس دکن سر به اوه یعنی گوشت بری دمکی بری هفتی گیجی 22000 بو ایرو بیا 49000 چما بلند بویه وقت تجار بيجنا بيجن استيراد جاري كردستان هات التركات هات سكنيا برقم بكازيدا ويا منطقة هنا عالم هناك مجبور بنشش كودتين جدربتين دش درب بين المعصود بها سعالمية كلفة سببي أبا يا رئيسي أبا وش دربها تبانا ويا أرزان ببانا وش دربها نينا هاتش ماش درباناي بيجن قمرق بها معبري كردستاني إنها نماتي جاري دهات نماتي وجاري خدك تركاجي هبو اوجي نماتي طب وين هول ددن ناز بكن شما ناي بلاش دربا ورج بروش ارزان ببا گوشت ارزان بيجنا تجاري خد تجاري ما بيجنينا افا واقع افا مجبور انها تشنش حمصيتين جوا مناطقتين مازوت بهايا وشابي افهموا ضريبه مواطن ديني كهرباء تانين هالمحل كهرباء هاي بلينها كهرباء هاي كهرباء هات كهرباء باشا وضعي كهرباء شلون الف ها باشا والله في فتره قلق باشا فتره باش قلق باشا يعني كم ساعات 24 ساعه خدي تقريبا تصير رجع قلت باش بني 24 ساعات ميني 24 ساعات يعني حمود ولا يعني هن تاخوطا لا حمود انا تقريبا قرقيله جيولوا قرقيله جي ولا قدنا بكهرباء قشتي فيديش باشا كهرباء قلق بري چند روزاجي ما هاتن قليل ملات هبو كهرباء نينا بالونا كهرباء باشا بس بشكي بهاكرنا زيده بهاكرنا يعني جاري ما ب 600000 داقرت شصت 700 كيلو نها ب 600000 100 كيلو قدام 125 كيلو قدام يعني بري كون هات بجاف چند روزا ولا اللي هات بري وش هو ابو كهرباء نبو نا ولا نبو نها باشا نها قلق باشا خضرونا 9 ساعات هات روزا نتهاتش نها قلق باشا ها قلقي باشا طب هولداني وهنا وين سعره گوشت ارزان بكن ملات قلق غازنه ملات سر گوشت نها قرت تجاري ما بر شغلن بجن نزلي بجوب نزلي يعني ده بيجي بيرو كيلو نهاية يعني هذه باش شقسه بدلين ملاطي يعني بري سعره بري نها بدلين ملات براستي 20 25 قلق باشا
گلک سپاس سرسریم سر چاوان بله آراس یعنی راستی جی اف سعر گوشت خویاییه ایرو به 49,000 سوری 1 کیلو گوشت فروج لسیکا بازار گرگلگی و رومیلان تفروت نه تنی لگرگل و اوه لیل بازار دیر کی جواله بازار چلاقه وره لحمو بازاران گوشت و فروش بها بو یعنی برخوا بدن چند محله دیجی آراس روشا محلات هم ناز بکن روشا گوشت ناز بکن گلیو گازنه ملات لسر گوشت چنه چما گوشت دوی دمه دا بها بو یا خالو دامتا باش بته چوی وي هلا وي سرجع ضا قال لك سباس يعني گوشت بها بو یا برچ بها بونه وين وک گل گلیو گازنه ولی سر گوشت هنا لسر كهرباء هنا لسر آفي هنا كالو بل سيكو دا بها بونه يسر حمد شتيانا يعني گوشت ما بها بو ماش ما با التجار بهات ما كي باتك اريو تبلديني تيقا چوا یا بو چوا تكزين سر بسكني يمن الساعي فدا تصاري شواشي في مرة كهرباء تنكا مسدو يازا هزار داقر مرة ساعي وبازار وجا كهرباء ما اشو من صدو هشتي هزار داقر تبدا 25 روجا ما كابني قالكي دخلت المكان واشو من دي سالي مصادو حفتي بيج هزار داقر دخل روجا ما افهم شغله يا اخي ام ملاطب مقوتي مقام بازن يا اخي ام بازن فيدا بازن بس عيبه كيلو گوشت شخص گوشت پیز نهمانی هشتی 180,000 نه جریمه تا کیلو فروجه کنه 50,000 یعنی ملت 50 هر غیر ده 50 الفی ده چلونه خود 50 دینا بریز يعني هون خدي گوشت نها چما گوشت بها بو يا بري هفتي كي 22,000 بو كيلووي اوروبيا 50,000 چما راد نما ليش ساكنين عندنا ما فرجت داخلين نفر اشتركوا وجايش كردستاني هاتن بيجا جران كر السرما ملت راستی گل گازنی ملت هنه بجه وی هاوینی دا و گرمی دا ملت فقیر حال ملت نوالی خوشه و اسعار فروجا بلند کرنه یعنی ملت هول ددن هیوی دکن کوین اسعارا بنزله هي تشبي بهار درج ان شاء الله تشبي هي نزل ان شاء الله کارو که سوزه کی پیامه کی بدن ملت کوی بنزله خذي ابن هم سبت لحد ان شاء الله ينزل ان شاء الله هو خل چقابه ده خذي دوره سو بينجا سو هفته واحده تشبي في فتره ان شاء الله جوی نبتی 50,000 نشی 6,000 ت فروجه کی کاب کرے والله فروجه دو خود چما کاربا یکی نت کی کاربا خدا کی عیبه ما ملت کشت يا اخي ابنا بالشغل بشر ولا في مناطق في عالم بنظمين قلنا هيك عماله روجاوي نشي حتى هزارات شي 100,000 كهرباء تقدر ترى ده روجا لك جريمه اما بقرا شي بيت عامي تمام خذ زماله بطلم روش ما كره كما ام حفت ايش نفس الشغل مارس شغله بله آراس بداری ما زیاده ما نگر تیاما خالو می بداری تیاما خالو برفرهی بگرم خالو خسیر عف کما تقود کر یعنی وضعی سوکی چون والله وضع سوق حمود بهاي بشكل عام هردش بهایا اري والله بهاي تومين ناقص تومين سنوات شاق سكني وانا وين نزلان وانا نبي خبره دکن بانک دکن تومین سر بسکنه وبركي بهاد الرجاء بنزل الفروج تشتاب هاب زحمه بنزلي زحمه بنزلي اري والله یا هری زیاده بهابوی چه والله هاي كهرباء إنك كم داخل 150,000 106,000 شاب ده رجع ناميني يا أخي ما بس نفشة من شو صدي داقر أول مرة ما سهيف وتشتكي كهرباء معايا لا صدي 10,000 ها من داقرتيا أجارة دي شو ما مرة بيبصدوا 20,000 داقرتيا بيسوفين روش كهرباء ما أعرف كهرباء شو ما تشيل معناتها غلطة نوايا ما هيدا نابي وسعره يجي بلندن عليه صار خذ برندا وغشيت كنت دوي زي كارتا تجي خلاص خذ في ظهر سنين من صاد وحفتي بيج هذا برضه يدخل البيت يلو درجة البيكارة واش طاقة ما هي والله مصر طاقة مش كذا جالكس باس اما سباس ذكن بليس جالكس باس بلي ارس يعني اف وضعي گوشت روشا جالين باجار جرجل ايجون ميلان ما او شوانا مقصود كنا أقرب بهاي مازود بهايا أري والله يعني من برسنج تبكر راسي مازود بهايا مناط بقافله بيشا غازيا ساتكنن عم شو زياد بين برينو بنامنا بلي بزي برينو هجي وبرينو السوكينينا ونينين خدين هم شط عربا خو خودك حفتة بلا مشو دين كري حتى مداقرتيا إنو مرنبون ايرو شخا سكري إيرو كيلو نترب 12,000 يعني راستيجي لجوري منطقي لجوري خير وخيرات منطقي بيوست حكومات الشامي سعرك بتشقى دانا قال مرات بجي بيوست 1 لتر مازوت ب 3,000 بقى خدي تشتغل دي بنا أقرب بشكل عام بهابنا ورحمل ديو باقيته باجي شيء باجي دي بلي ارس يعني بكرتو كما جي بجر تشت بهابونا يعني بشكل عام دي تنكر تشتكي بين السر زمان
لو ما راسيجي أراس يعني قال لي قرقيل أيقور ميلاني بفي أواي بحثا روشا جوش دكان روشا فروجا دكان قليو غازني خاطيني صار زمان دهر آلية جياني دا تج آلية سوتامني تبقرا آلية كهربائي تبقرا آلية جوش تبقرا آلية بهابوني تبقرا راسيجي بجهة تش باري فكر كراس بروجانا قليو وهنا بروجا غازني وهنا بروجي وهواري وهنا جسادين هيمن دارن كل سرما مجرب بشكل بشكل جهة قبض الملات بشكل الملات فجرن يعني ببين الملات شرا وشدا جيان دكن دبي هاويني دا دبي جرما هيدا أرس راشيج مروب نكاري بينج دخل برطابة بسكنه دورة الشوال مالي خدا بكهرباء بمن دبي جن أبدروج هروشا كهرباء باش بويا دبي كل هنا حارات باجير كهرباء 24 ساعة بن ليل بريوي كهرباء تنابو للدمك وهاد جي روجي 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات أفجي بيدلي مناطق بجن بيويسا 24 ساعات يعني راسي هافيني أرس يكنكا یک ساعت دمال خدا ببینه به کهربا گشتی جواز ده پیدا نبا جواب پیدا بجی شغل ساعتانه و کهربا دیجی راستی جبر بلندبونا سوتمنیه هم اوجی زیده کار نکن جواب کار دکنجی دخواست یک امبران 14000 سورینه 15000 سورینه 20000 سورینه افجی جملات نه لو ما راستی آرس انا اشترا بحثات چه بکم و بحثات چه نکم از باورم گوگل بازار گرگل اگر میلان او خو پیام خوش دا پیام خوش تماشوان هزار دا کو چرا شده جیان دکن بله دیار راستی جی هم باش گهاش بر نریا گله کساتت دهبو هم خودین دکانداران هم جی نریا کس گوهاتنا لبازار بکرن گلک سپاس جوانا کتن و چکانه مدیار حسام ج بازار گرکی لگیت باوای کی زندیل گل محاضر بو